Kaseng Hill State People Democratic Party kan mi kumba arpaw ngut kinong yalam na jilla banlet Delhi bandawai ka khasi Jaintia State kin mi haka khalai turik uno pra arhajar arpuar hakalama ka National Federation of New States lembat kiwei na jilla Boroland, Garoland, Kukiland, Karbi bat Tripura. Upresiden ke HSPDP ba KP payang habakren menta ka santarik no pra arhajar arpuar halor ka jingathir ba pelong ka HSPDP hadinam hall ulaong baka khasi Jaintia State kadai ka jingakhun hakini ki laipusan snem bat kan pteng hadu banyo ya ka jingdawa. Kibaka HSPDP but imai joping kum leader kita perlu ke joint meeting but ke Garulan State Movement Committee apa ke jingelam jong Pak Clifford Marat hatura hagi snap gelada dagwe ke sur mensok ke Garo State mentagi ong ke Garulan bagi Jaintia State om dai kang balik kendu hatura kumta kalau donru ki memorandum la pulai yang memberendam menhagari ka arpnaitrik jong benai Oktober dau General Secretary jong ka Garolan State Movement Committee bala soy ma i hoping bad ba Clifford siap sarkar India bad mentata sing long ka seminar lo kene ka pham kajing thoji ka long ba pingteng ha kajing delep jong kiwei ki nongelam hato kata kajing posniu ya ka Jaintia State kadai gaji positif amit gaji positif pensengi don bakali yangi ngila don laibun sansnem te ban yo shishu ya gaji sai batikna kini ki armut kiri ramba yo garibi ke jami kindon usnyang wa khrau bhayangi ga state ga bathmai hapo galama jo ga National Federation of New States idon unoyelam uba Stalin napo ingti napo ga Karbi Anglong idon kinoyelam napo ka Kukilan movement kabre napo Manipur nang ta napo Tripalan napo Tripura nang ta ngidon runang ni naga Bodolan kinwan kharar trik nginawan napo ka Meghalaya tang bangi khapni athan gari ka prthai jong gane ka congestion traffic jam in penlong sa West Khasi Hills hapo mo phanlur tenaga tip jong phi media se pikwa ban yu ya kata ka jing sedang jong pranong elam jong North East in song khar artarik akapor kharoi beji maka tim jongki in join hands but ki bakat pratli kita pada kibaran kata ka Shatri jong Federation National Federation of New States in ya yenglang in ya state sida ya kadimang ke jogi ha New Delhi kabadai hangtai hajan ke parliament ko bathmai but in like team ke jogi ko arpho san mut ai try dum takasi lagi member ke jogi but in ilang hak Shatri jong kata National Federation of New States tek aigu yo brai sin pat bagani ka seminar ka ba dan tagasi na dangai scam lang ba ki perlo ko jong ana po ka media platform ka jong fi phil ayangi ya ka jing shai sha ka ni gari be ke jongi ke ai bagi yo tagasi bat ban pesaphyang ya ko bor jong ka ne Jaintia State but hak jong ko poru ka bagin lai sa tais bo Delhi kalong bagi lale kendiat ko buok halaga jong ye te tangni tin ko kendiat ko ble shibone na kermen scam bar na nice scam ba kata ka bagi ong baro ki political parties baro hajan election yong ni kwa banwan ra ya ke jingkela berkecingkela
ngabu ke jingkli rade kai kita ke jingkala ka bangin penkela dur ya ka ri ba ke jai menriu hapeng ke jing sano ha ka jan ka riak ki jing ek saudong sapun ki jing ele saudong sapun ki jing parta ki surok ke jing ek kai kita ke jingkala ke HSPB we have kani ka vision ngaling ongkum ke dream tadi perlok jong kani ke Federation of New State kim sai ngom ke dream it is a reality yo ni akan napo dura tegi ong bakani ke vision ke jongi ngin mission ya ka but ngais khem one day it will be dia but ya jala ke jai kari kerpang jongi ngin kerpang o masuk ke keteng Meghalaya en kerpang ya ke keteng jong ke kasih jantia ke bari jong ke jai kasih pernah ublai kerpui ke seminar untuk kar hi paro lagi long kandiat ni kot kandiat bagan ke kubur ke parti ke yang nilai yang haga jing yo ijna nilai yang haga jing kikli nilai yang haga jing kiram bag nilai yang lu haga jing kremen ba one day ngene ke jing i jong ke parti ke jing dan long ke solution ya paro ke jing e jong gari ke jing ko pe sibo